umunsi wari utegerejwe na benshi, itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Umupira w'uyu munsi, umukino ntabwo ucyurwa n'impano gusa, ucyurwa n'ubwenge bw'abatoza. Tactics. Ubushakashatsi bw'imikino bwerekana ko amakipe akomeye muri uyu mwaka wa 2026 adasigara mu muvuno wa kera. The 2-3-5 in position. Amakipe nka Brazil iyo afite umupira bahita bahindura umukino bakoresheje iyo systeme. Ba myugariro bo ku mpande fullbacks binjira hagati gufasha mu gukubita pressure, guhata pressure kabisa, bagahata igitutu abakinnyi b'abahandi bakinanye, bigatuma abasore b'abanyamuvuduko ku mpande basigarana umwanya wo gusenya amakipe y'izindi kipe, wo gusenya ubushobozi bw'izindi kipe. The alright defense matrix. Umutekano w'inyuma uzaba uhagaze neza ku bazamu b'ibitangaza nka Alisson Becker n'abandi batandukanye. Umunyezamu w'uyu munsi ntabwo ari ugukuramo imipira gusa, ahubwo niwe utanga igitero cya mbere ndetse utanga n'icyizere cy'imyubakire y'ikibuga, distribution. Ronaldo vs Messi muri 2026 ninde uhagaze neza? Iki ni ikibazo gikomeye cyane mu bafana. Isesengura rishingiye ku mibare n'ukuri bw'ibiri kubera mu kibuga ryerekana impinduka zikomeye cyane. Hano muri Mifasa Research ntabwo twifashisha abafana cyangwa ngo tujye mu mitima y'abakunzwe n'abafana benshi, ahubwo hano dukoresha icyitwa data analysis, gusesengura amakuru. Cristiano Ronaldo niwe the goal machine, aracyerekana umuvuduko n'ingufu mu gutsinda ibitego, physical power, akina nka pure number 9 poacher, aho XG ye ikitwa expected goals kikiri hejuru cyane kubera guhagarara neza mu rubuga rw'amahina. Lionel Messi niwe the mastermind. Messi ubu ntabwo agisiganwa cyane mu kibuga, ahubwo akoresha ubwenge buhanitse bwa tic-tacs, akoresha spatial awareness, gusoma icyanzu abandi batarabona, n'ubwenge bwo gukurura ba myugariro graft effect ngo afashe bagenzi be. Ikintu tugiye kureba twakwibaza kandi nawe ushobora kuba wibaza, ese Argentina ingana ite? Ese ifite amahirwe angana ite? Isesengura rya Mifasa Research ryerekana ko Argentina igifite amahirwe yo kwitwara neza, ariko ko igisaha n'isaha anytime byahinduka. Messi na more force, ingufu z'umubiri n'umuvuduko akigaragaza mu kibuga nka kera. Ibi bishatse kuvuga ko bagenzi be bakiri batoya bo hagati basabwa kwiruka cyane, gukora vuba vuba, double work rate, ngo bazibe icyo cyuho. Amakipe akoresha amayeri yo gufunga Messi, money making, ashobora kugora Argentina cyane muri iyi World Cup y'uyu mwaka. Wowe ubona umukino w'uyu munsi ugenda gute? Ninde goti wawe muri uyu mwaka? Siga igitekerezo cyawe mu gice cy'ibitekerezo comment. Reka tuvuge ku by'ubushakashatsi bwerekana. Ubushakashatsi bwerekana ko Lionel Messi atagifite ubushobozi bwo kwirukanka cyane mu kibuga, ko ndetse nta n'imbaraga nyinshi agikoresha mu kibuga, ahubwo akakoresha mindset, atekereza vuba ndetse atekereza ku gice cya masegonda 2 gusa aba yamaze kureba impande 3 kugeza kuri 5 mu kibuga. Naho Ronaldo we mu kwiruka yiruka nk'imara nawa abamujyamo rwose. Uratubwira the goat wawe urenze w'ibihe byose muri uyu mwaka? Usiga igitekerezo cyawe mu gice cy'ibitekerezo comment munsi y'iyi nkuru, kandi kora subscribe kuri YouTube channel yacu Mifasa Rwa niba ukunda ubushakashatsi nk'ubu.
iyi nkuru igiye guhita ijya ku rubuga rwacu mifasa rwa donti na oshitizi donti org. ako kanya irahita itwika cyane kandi nawe urayibonaho. Murakoze cyane, tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha tureba amakipe yiteguye neza hagati y'isi yose, tureba abazamu bakomeye bitezweho impinduka muri uyu mwaka, ndetse tureba n'abatoza biteguye neza ku isi yose. Ese ubona igikombe gishobora gutaha muri Afurika cyangwa kizasubira muri Amerika? Reka turebe uko ibintu bimeze, reka tubanze dukora ubushakashatsi maze ubundi duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane.